Yes, ni nkuko nabibabwiye nkuko nabibasezeranyije ko buri minota 30 ngenda mbakomorezaho make kuri makeya y'ibikorwa biri kugenda bikorwa na M23 kugira ngo ahangaha murabyumva ko ari morale y'abasirikare ndetse n'abaturage bo mu duce twa Masisi, aho barimo baririmba ati Kongo itajengwa na nani vijana, Kongo itajengwa na sisi wenyewe. Ni ukuvuga nta abandi bashobora kwiyubakira igihugu uretse ubwabo, aho ari abanyekongo bashyize hamwe. Ni amakuru rero dukomeje kubakurikiranira, aho twakomeje kubagezaho amakuru avuga ko M23 n'ubundi mu duce twa Masisi dutandukanye yabashije kuba yatwigaruriza. Ngira ngo nk'uko mubibona ngaha arimo avugana n'abaturage batandukanye baho ngaho mu duce twa Mukoberwa, aho bita muri Burungu. Ni ahantu M23 yabashije kuba yakirukana izindi nyeshyamba zaba FDLR, Mayimayi, zabaga zitesa abaturage bo muri utwo duce. Ni mu kanya rero n'ubundi turaza gukomeza kubagezaho amakuru nk'aya ngaya. Reka tubareke mukomeze mukurikirane ibyo arimo abaganiriza. Nta kindi usabwa rero uretse kureba hasi handitse subscribe maze ugakandaho tukajya tubana muri aya makuru gatanu kuri gatanu. Ni The Quick Time News. Justice kwa wote, tunasikilizana bila kuangalia hawa ni wanani, hawa ni wafupi ama hawa ni warefu. Sisi wote Wakongomani tuwe na haki, tunasikilizana. So hiyo ni moja ya mambo M23 ama AFC inapenda tupate mabadiliko kwa nchi yetu ya Kongo, kwa ajili sisi wote ni Wakongomani pamoja. So chama inawashukuru na wamewasalimia sana watu wa Burungu, na tunawaomba usaidizi ama kutia nguvu pamoja kusema tufike nafasi nyingine nao wapate amani. Nasikia mnanikubali? Ndio. Kama mnanikubali mpige vigelegele. Tunaomba kusaidiana sisi wote pamoja ili tufike mabadiliko yenyewe, ili tupate amani ya haki, amani kwa wote. Tunasikilizana? Ndio. Aha, tunaomba nguvu ya kutoka kwenu, tuwe pamoja, tusaidiane ili tujenga maendeleo kwetu. Nafasi nyingine tutaendelesha kujenga manyumba, vilalo na kadhalika, mtakuwa mnaviona kwa kazi ambayo M23 itakuwa inafanya. Nilikuja vingine sana. Nadhani mimi sina zaidi sana, kuwashukuru kwa kazi ambao tumesaidiana kwa kufanya kujenga hata kwa hii kilalo ambao tumejenga hapa Burungu. Nafasi nyingine tuendelee saidiana, lakini mjua kwamba nguvu zenu zinahitajika. Tunasikilizana? Yes, kama mko tayari kupata nguvu nani? Piga mikono tuone kwamba tutasaidiana. Tunahitaji vijana kwa ajili ya hii kazi, tunahitaji vijana kwa ajili ya kazi ya kuingia kwa kazi ya jeshi. Est-ce que mko tayari? Mko tayari? Kama mko tayari, mikono juu. Mikono juu. Asante sana. Zaidi acha tupatie mkubwa naye kazi yake iendelee mbele. Asante sana.
muri aka kanya tuvugana M23 yamaze ndetse n'amasisi ikaba iri kuyoborwa na M23 AFC. Ni nyuma n'ubundi y'umuhango ya Perezida Kagame aho tugiye kubagezaho uko yahuye na Lawrence mu biganiro by'umutekano w'akarere. Muri aya makuru rero asabwa uretse gukanda like na subscribe maze tukabana Perezida wa Repubulika y'u Rwanda kugeza mu karere amahoro n'umutekano birambye. Perezida Lorenzo hamwe n'abandi byo mu gahunda yo mu karere Afurika bari Kigali irahira Kagame byabaye kuri uyu wa 11 Kanama birashubiro Perezida Kagame bagize bati Perezida Kagame yanahuye na Perezida Joao Lorenzo wa Angola yitabiriye irahira rya yashimye imbaraga Perezida Lorenzo ashyira mu kugarura amahoro n'umutekano birambuye mu karere. Yarashingiye na Dr. William Ruto wa Kenya ku bw'umusanzu bakomeje gutanga kugira ngo ibibangamiye umutekano wa Repubulika na Demokarasi ya Kongo n'akarere muri rusange bikemuke. Ni mu magambo rero yagize ati amahoro mu karere ni ngombwa ku Rwanda ariko yarabuze cyane cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ntabwo ashobora kugerwaho mu gihe urebwa nabyo mu buryo butaziguye adakora ibikenewe. Atabikoze imbaraga z'ubuhuza z'abayobozi bo mu karere ntacyo zatanga. Ndagira ngo nshimire Perezida wa Angola Joao Lorenzo, Perezida William Ruto wa Kenya n'abandi ku byo bakoze n'ibyo bakomeje gukora. Ni Perezida wa Repubulika rero nyuma yo kurahira mu ijambo rye, ayo ni amagambo yavuze kuri aba perezida yaba Joao Lorenzo na Perezida William Ruto wa Kenya. Perezida Lorenzo asanzwe ari umuhuza w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva mu mwaka wa 2022. Ubwo mu mubano wabyo hatutumbaga umwuka mubi ushingiye ku ntambara ibera mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Mu Gushyingo 2022 uyu mukuru w'igihugu yayoboye ibiganiro byamuhuje na Perezida Kagame na Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, banzura ko amatsinda y'abaminisitiri azajya ahura agasuzumira hamwe intambwe ziterwa hagamijwe gucoca aya makimbirane. Naho muri Werurwe 2024 aya matsinda ayobowe n'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga ubwo yari Rwanda muri Angola yanzuye ko uguhura kwayo kuzakurikirwa no guhura kw'abakuru b'ibihugu bitatu. Gusa kugeza ubu ntabwo igihe bazahurira kiramenyekana. Muri make biteganyijwe ko nyuma yo kuva mu Rwanda Perezida Lorenzo
agirira uruzinduko i Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri uyu wa 12 Kanama 2024, aganire na Tshisekedi ku ishyirwa mu bikorwa ry'icyemezo cyo guhagarika imirwano hagati y'impande zishyamiranye cyafatiwe i Rwanda tariki ya 30 Nyakanga 2024. Ni mu mafoto meza rero turi bugende tubereka, ndetse turabagezaho bike mu magambo Perezida wa Repubulika yavuze nyuma y'irahira rye. Nta kindi rero usabwa kugira dukomeze kubana muri aya makuru uretse kureba aho hasi handitse subscribe, ugakandaho ndetse ugakanda no kunzogera kugira ngo utazajya ucikanwa n'andi makuru nk'aya. Ni mu kanya rero turaza kugenda tubakurikirana andi makuru ajyanye n'aya ngaya nk'uko twabyiyemeje. Ni The Quick Time News. In this year 2024, the intersecting crises that define our region and our world continue to create uncertainty and distrust as a result of unaddressed inequalities and double standards. Peace in our region is a priority for Rwanda. Yet, it has been lacking, particularly in Eastern DRC. But peace cannot be delivered by anyone from anywhere, no matter how powerful, if the party most
director concerned does not do what is needed. Without that, the sincere mediation efforts by the mandated regional leaders cannot work as intended. And here, I would like to pause to thank the President of Angola, President Lorenzo, who is here with us, and the President of Kenya, President William Ruto, among others, for everything they have done and continue to do.